ke yonke indaba yakho uthi wagula wahamba kwasekwenzakalana. Kodwa ke yona inkosi yayixoxa. Ithi inkosi ke kwabonakala ubaba Mkhulu ehleze ephatheke kabi. Baze bayitshela ukuthi mhlasimpe uphethwe kabi indaba yokuhamba kukaBenjamin. Kanti cha, akekho lapho. uNkulunkulu ukhuluma naye uthi, Shembe, sengizokubiza. Iyona nto ke enkulu eyayimkhathaza leyo. Bathi ke ababehlala naye wasuka wahamba waya ehlathini wahlala khona. Bathi wayehlezi noma bemlethela amanzi angagezi. Bathi wayelala ngisho dakeni ethubuza uNkulunkulu uthi, Nkosi, ngoba sewuyangibiza ubuNazaretha bakho lobo buzosala bube njani emva kwami. Iyona nto eyayimkhathaza kakhulu. Angazi ke ngoba phela uNkulunkulu ngesinye isikhathi uyayenza nje into. Ithi inkosi uyayenza into nje ngomusa wakhe. Angazi bangcwele ukuthi siyokwenza kanjani ukuthi lo buNazaretha abasazozalwa bakufice bunjalo futhi, ngoba